mtume afite ibitangaza byinshi cyane byinshi. Impamvu turi kwiga mtume kugira ngo tumumenye, sobanukirwe. Imwe na rimwe n'abandi bashidikanya, ibi byose byari ibimenyetso bigaragaza yuko ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone mu yindi mu'jiza gitangaza kinwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qissatu ummi Ma'badi mashhuratun من حديثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بها طلب لبنا أو لحما يشترونه وكانوا مرملين مسنتين فلم يجدوا عندها شيئا قط. محمد صلى الله عليه وسلم twese turabizi yaramenyeshejwe arirukanwa igihe yarakiri i Makka yimukira i Madina. Ariko muri iyo nzira yimukira i Madina ageze ahantu asanga umugore ukuze, ariko nanone wakoraga ubucuruzi, wagurishaga ibintu, amata, inyama, kandi mtume ari kumwe n'abasahaba bashonje. Bahageze mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubaza, a'indaki laban, ese ushobora kuba ufite amata uri kugurisha, hari inyama ushobora kuba ufite uri kugurisha? وكانوا مرملين مسنتين. Mujya abasahaba b'inwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari bamaze igihe kirekire batarya, batanywa, bafite inyota, bashonje, bashaka icyo kurya. Wa mudama babonye ababwira yuko nta kintu na kimwe afite, nta kintu na kimwe afite cyo kuba yabaha cyangwa se yabaha ngo bagure bamwe cyangwa se barye. محمد صلى الله عليه وسلم فنظر إلى شاة في كسر الخيمة خلفها الجهد عن الغنم. محمد صلى الله عليه وسلم areba ku ruhande abona akantu kameze nk'agahini kashaje kamaze igihe nta mubiri gafite, gadashobora kuba kakamwa. Mutuma kabonye abwira wa mugore, fasa'alaha hal biha min laban, ese akagahini ashobora kuba kakamwa nibura ngo gatange amata? Faqalat hiya ajhadu min dhalika, mutambye ati ako gahini ubona ntikagenda, kararwaye, nta mbaraga, ntigashobora kuba kakama, nakagwa imfu, nta mbaraga, ahubwo ushaka kugakama kakagwa hasi kagapfa kubera yuko nta kabaraga gafite. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijyanye na adabu ndetse n'icyubahiro, ihene ntabwo ari ugomba gusaba uburenganzira. Abwira wa mudamu, atadhanina li an ahlibaha, ese umaye uburenganzira kugira ngo ngakame turebe nimba katanga amata? Wa mudamu arangije, faqalat bi abi anta wa ummi in ra'ayta biha halban, ajati nta kibazo ufuri dushoboye, ariko ndakurahiye kari agahini uburyo nkazi nikajya kurisha n'izindi hene, nikava mu rugo, nigakamwa, nta mbaraga, nigashobora kuba kakwikorera, nushobora kuba wagakama ubikorera, nta nubwo ndi bukwishyuza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadaa bishati, tumerangije kagahini baragahamagara karaza, fa'taqalaha wa masaha dar'aha fadarrat wajtarrat wa da'a bi ina'in yashbi'u ar-rahbu fahalaba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagahina aragahamagara, karamwingira, agenda agahanagura ndetse no ku macebe yako arayahanagura neza. Kagahini arangije mtume asaba yuko bamuha igikoresho, icyombo gishobora kuba cyagaburira hagati y'abantu 3 n'abantu 10. Bitangaza bya mtume, kandi abari bari kumwe na mtume ntabwo babonaga yuko bishoboka, bijyanye n'uburyo kari kananutse, bijyanye n'uburyo kari agahini kadafite imbaraga, kadashobora kuba kakamwa. Abantu bose baratangara, bishoboka gute kuba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwaka ibasa cyangwa se indobo ngo akame agahini kameze gutya? Bamuzanira igikoresho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asoma idua,
fahalaba hatta mala'ahu wa saqa alqawma, kugeza ubwo abantu bose banywe. Bari abasahaba benshi, akaja haza abantu bakanywa, mtume akongera nanone agakama, bakanywa, akongera nanone agakama, bakanywa, kugeza igihe abantu bose bari kumwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam banywe kuri amata. Thumma halaba fihi marratan ukhra alala ba'da nahalin, mtume nanone arongera aragakama, babandi bari banywe bwa mbere nanone baragama. Tangaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahaba bari bashonje, twambye ati ni mugiye ikibazo, murajya kandi muranywa kandi murishima. Twahawe uburenganzira n'uriya mudamu nyirihene, wa mudamu aratangara, mtume aragakama, baranywa, bariyongeza, aranakama, ibikoresho biruzura. Thumma ghadarahu indaha wa dhahabu, mtume arangije barikomereza baragenda. Wa mudamu asigara ihene irimo rakina aho ngaho, ndetse ishobora kuba yanakamwa. Mtume aragenda, fajaa Abu Ma'bad, nyirurugo araza, wa mugabo, mudamu ni wari uhari, ari ku nzira ku rugendo. Mugabo nawe hari yagiye, ageze mu rugo, falamma ra'a al-labana qala ma hadha ya umma Ma'bad, abonye ibikoresho byuzuye mu rugo birimo amata ya kamwe kari agahene. Umugabo aratangara, ambye ati yewe mama Ma'bad, cyangwa se mugore wanjye, ese ibingibi ni iki? Anna laki hadha washatu azibun hiyalun wala hulubata bilbayt, bibi birashoboka gute? Nta baturanyi dufite bashobora kuba batuzimanira, ibikoresho byose byuzuye amata, kandi agahene dufite nigashobora kuba kakamwa, nigashobora kuba kakororoka, nta mbaraga gafite. Ese byagenze gute? nigashobora kuba kanaduha amata yo kuba twamwanga mu rugo. Faqalat la wallahi illa annahu marra bina rajulun mubarakun faqala sifihi fawasafathu lahu. Arangije Abu Ma'bad abyura umugore we, ese byagenze gute? Umugore aramubwira ati hari umugabo w'igitangaza, ufite baraka, waciye mu rugo rwacu, ntabwo muzi, nanjye n'ubwa mbere nari mubona. Umugabo aramubwira ati mbyura umugabo uko ameze. Arangije amubwira sifa zose z'inwacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibi ni ibigaragaza ibitangaza bya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hari byabaga ngombwa agasaba idua, ibitashobokaga bigashoboka. Igikombe kimwe cy'amazi abantu 500 bakakinywa, kandi bakanasiga amazi. Ibiryo by'umuntu umwe bikaribwa n'abantu 3000. Ihene nta mbaraga ifite, ariko mu bitangaza by'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayikozeho. Ya ihene irakama, igira imbaraga, ndetse itangira no kugisohora isanga izindi. Ibingibi ni bigaragaza miujiza ndetse n'ibitangaza by'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No mu bindi bitangaza bya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nkuko nushiya bigaragaje muri iki gitabo, wajaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, munyacyarumi yaje kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala bima a'rifu annaka nabiy. Amubonye ambye ati ese ni iki nacyamenyesha yuko uri intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twarabibonye mu ntangiriro yuko impamvu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoraga ibitangaza, cyangwa se icyatumye Allah subhanahu wa ta'ala ashoboza intumwa ze kuba zakora ibitangaza, ni ukugira ngo abantu bazime ithbatu risala, kugira ngo abantu bemere intumwa, ndetse ntibagire shaka ku mitima yabo, banasoze ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nta ntumwa n'imwe Allah subhanahu wa ta'ala yohereje usibye ko amuha ibitangaza bagombaga gukora, ndetse no kwereka abantu babo. Musa yari afite igitangaza cy'inkoni, igihe yamwoherezaga kwa Firauni, ambye ati idhhaba, mugende wowe na mugenzi wawe, iyi nkoni niyo igitangaza cyane.
Isa yarafite igitangaza, yazuraga abapfuye, yakizaga ibibembe. Ibi byose ni ibitangaza Allah subhanahu wa ta'ala yari yaramuhaye. Ndetse na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bitangaza yarafite ibitangaza byinshi. Amabuye yaramusuhuzaga, ibiti byaramusuhuzaga, yahamagara igiti kirimo Kigali kikaza, ikindi kiri hakurya y'igikondo kikaza, kabya ati nimukora akazi, bigakora akazi, Mtume akarangiza haje. Mtume yaciye ahantu ku nzira asanga ihene nta kabaraga idashobora kuba yakamwa ibigaburira abantu. Mtume arayikama, igaburira abasahaba, baranywa, baranasigaza, bakamira n'urugo rwabo. Muri hadisi batujya ko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haje umunyacyaro andaki, ya Muhammad, yewe Muhammadi, bima a'rifu annaka nabiyyu, urimo uravuga yuko uri intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ese niki cyamenyesha yuko uri intumwa y'ukuri ya Allah subhanahu wa ta'ala? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume arangira mugira ati, in da'awtu hadha al-ghizqa min hadhihi an-nahlati atashhadu anni rasulullah. Mtume amwira iki giti kitende, arambye ati kira giti kitende urakibona? Arambye ati na'am, ndakibona. Mtume ati ese ningi hamagara nkategeka amashami yacyo kuba cyari kura imbuto zacyo, uri bwemereye ko ndi intumwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala na'am. Wa munyacyaro arambye ati yego, nugihamagara kiriya giti kikaza kikadusanga, hanyuma itende cyangwa se imbuto ziri ku mashami yacyo zikagwa hasi, ndi bwemereye ko intumwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumarangije hamagara cya giti cyari kiri nakure, kiraza kiramwengera. Nuko abantu batemera gusa, abantu betemera. Twabonye ko miujiza igabanyijemo ibice bibiri. Hari miujiza al-hasid, hari bya bindi Mtume yakoraga ku buryo n'abantu babaga bari kumwe n'abakabona ko imiujiza. Munaramutsa ko byatikira giti cyavuka kiri hakurya kuri 40, ningi hamagara kikaza kurona trakoro, nkategeka ivoka iriho kuba yagwa hasi ukayirya, uri bwemere ko ndi intumwa? Qala na. Tambya ati rero kiriya giti kitende gifite itende, ngiye kugihamagara biiznillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala, itende ziri buve ku giti zigwe hasi uye, uri bwemere ko ndi intumwa? Qala na'am. Mtume arangije hamagara cya giti, faja'ala yanzilu min an-nahlati hatta saqata ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma qala irji'i fa'ada fa aslama al-a'rabi. Cya giti kiraza kwa Mtume. Mtume arakigira ati kugeza ubwo imbuto zari ziri kuri cya giti zajyaga zigwa hasi zikagwira na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa munyacyaro akajya, Mtume arangije arongera none agitegeka abya ati subira mu mwanya wawe. Cya giti gisubirayo, wa munyacyaro yemera Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Winuwe intumwa yacu, niwe intumwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tubye mu Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabwo avugaga bijyanye n'amarangamutima. In huwa illa wahyun yuha, usibye kubaga ari wahy turisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume yakoze ibitangaza byinshi, ariko bamwe banze kumwemera. Kuri ibitangaza mushrikina banga kumwemera. Inshaqqa al-qamar, barabibonye igihe ukwezi kwasadukagamo kabiri, barabibonye mu bitangaza. Twabonye urugendo rwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rwa Isra wal Mi'raj. Twabonye yuko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye abantu ibizaba biraba mbere yuko anagira apfa. Ababwira yuko abaroma bazatsindwa, kundaje muri Qur'ani, alif lam mim, ghulibatir rum. Abaroma bagize gute? Baratsinzwe, batsindwa n'abandi, ndetse n'abaperisi nabo baratsinzwe. Ariko Mtume abwira abasahaba be, ariko no mu gihe kitari hagati cyangwa se kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 9, n'abaroma nabo bazatsinda. Byarabaye. Allah subhanahu wa ta'ala yishura aya muri surati Rum, alif
lam mim ghulibatir rum. Abaroma bagize gute? Baratsinda. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ariko nabo mu gihe kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 9 nabo bazatsinda. Fi bid'isi kandi yarabaye. Ariko bimtume bibya abantu kugira ngo bene Allah subhanahu wa ta'ala ndetse banamwime. Ibi ni bitangaza turi kuvuga by'umwacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndetse no mu kindi gitangaza cy'umwacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, gitangaza cya 25, wa qissatu irtijaf Uhud, wa dhalika anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sa'ida Uhud wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafa bihi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. tumeri mwigeze kurira ku musozi wa Uhud, mu musozi mtume atubye yuko udukunda natwe tukaba tuwukunda, uba mu mujyi wa Madina. Ndetse hari n'urugamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaharwaniriye gwitirirwa uwo musozi. Rimwe mtume yazamutse kuri uwo musozi ari kumwe na Abu Bakar na Uthman ndetse nande, bijyanye n'ibyishimo umusozi wagize wa Uhud uranyeganyega, kujifaharisha kuko imisozi Madina ni myinshi. Uhud irishima cyane kugira ngo yereke iyindi misozi yuko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari hejuru yawo. Umunsi yutume umuntu w'icyubahiro ukamubwira ati karibu nyumbani, yakwemere bahanuse urabisakaza ugafata n'amaselfie. Ibana hari umuhaji waje mu rugo, wa mukiri ufite za etage hariya mu mujyi, wa undi ufite business uvugwa ahantu hose. Ndetse na Uhud, igihe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazamukaga hejuru y'uwo musozi wa Uhud, tafahara Uhud yarishimye. Kujifaharisha mu Kinyarwanda ni gute? Kuvuga ngo Uhud irishima cyane, ishaka ngo kwereka indi misozi iyikikije ku ruhande yuko mtume ari hejuru ya Uhud. Urangije usa nkaho unyeganyiga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arangije abibonye arawubwira ngo uthbut Uhud, tuza 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 yewe Uhud, uriya musozi. Fa innama alayka nabiy, kwa hiyo hejuru yawe hari intumwa ariwe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyun wa sadiq. Kabari n'abanyakuri, umunyakuri, inshuti, n'abashahidi babiri. Ashaka kuvuga abasahaba be Abu Bakar na Umar ndetse na Uthman, abose bari kumwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingibe akabari bimwe mu bitangaza by'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko hari yavugishaga ibindi biremwa bitaraba. Babonye yuko yarakiri imaka imisozi ajya imutora assalamu alaikum, mutuma akikiriza, yareba iburyo yareba iwahande ntabone ikintu akikiriza. Arije mtume ajyaga ashaka gukora haja ahantu hari ikibaya nta mazu hari, kandi agomba kwisitiri kwikinga ahantu, agamagara ibiti bikaza bikamukorera akantu kameze nk'agakiri kamukavarinda. Ibi byose ni bigaragaza ibitangaza by'umwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuri babandi bashaka kwemera bazamwemera, ariko kuri babandi bazinangira bakabona yuko ari umurozi, ari umupfumu, nabyo byaravuzwe. Hari abo yakoreye ibitangaza avuga yuko ari umurozi, igihe bamusabaga yuko ukwezi kwa sadukamo ibice bibiri. Mtume ati murabishaka, ati turabishaka. Mtume asaba Allah subhanahu wa ta'ala ukwezi gusadukamo ibice bibiri, igice kimwe kijya ukwacyo, ikindi kibuye ukwacyo. Abo mushrikina babibonye baravuga ati uko mchawi uri umurozi. Allah subhanahu wa ta'ala yishura aya, iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabatis sa'a, meruka iregereje. Ndetse n'igitangaza
cy'ukwezi cyagize gute cyarabaye kwezi kwacitsemo ibice bibiri. Ariko wa in yaraw abamushirikina iyo babibonye babitera umugongo wa yaqulu sihrun mustamir, akavuga ko arubwaburozi bwa Muhammad bugize gute bukomeje. Nubwo twabonye ibitangaza byose mitume yakoreye abari batuye i Makka, yakoreye abari batuye i Madina, ariko ntabwo byababujije kuvuga yuko ari umurozi. Ariko abamwemeye bazi yuko ari intumwa y'ukuri kandi ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amasaha yazanageze, inshallah reka turagaruka turebe niba ari abantu bafite ibibazo inshallah.